ndio no kia sikati kwa mundu mukwa kia sikati siaki sikati yesu niwe muleanite na pio indi no ngoka na kiwiyo cha ng'angu itaba singi kiwiyo na mwitu ng'awaita kiwiyo na mwitu ng'awu itaba singire cha molo ba mulongo na singire cha molo puo niwe muleani sikati yesu pio mutese kana no yambi cha balembi kite pundika leo bikabu ai ndi sakia sikati ni we wiki andera niki zondere yakwa wiki aniki the brand one yakwa tu brand tweka na sikati yakwa no ngoka na yabu muleana muyenda ngatho cia mwanya ni kwitikila kusakwa Kazuki TV masitu makwanita wa Alex wa Kazuki na umundi ngwete ya kilungu kimwanya kiitawa andu mekitumisho kila kitu kwa kukondo sio wa Joski Auto. Joski Auto na mauseo ya siangali makokia wheel balancing, wheel alignment, makaotea sindu sio onde sikona neti na ngali na Joski Auto meba ya Kangundo Road baba na bingwe KFC ya Kangundo Road ba petrol setendeni uendete na jiro kana umete na jiro pai petrol setting ende bone bo ya Joski Auto na mo pia omakoni ya simu kwisa nambani ino ila wanda service wangali kana wena service yo yonde okwenda ngali na car wash nimedi wana yo ndo amakoni ya simu kwisa nambani ino nimekwitha maikote pia kana mekunenga huduma sio kwanzia sike wethokangani kamni ulongere wonga meke nukukie wita wa Butterfly Production olana weno kuni wabisa na videography ndene wasia disi onde ila sike wethokangani baande ito ya Kenya ona wibasa ni mabika balawe namo pia mekasi tete siangasia baby shower alosi madiko chade ochondeto na kudwa wenacho ndino achade kucha kupia dani kwenda live streaming pia Butterfly Production ni makonao ya usu na ni makomba zengi na bandu ba podcast kana bandu ba kukonianga wateto no munde kuza kwethia eno wakona story ya ku ni waivana ni wathi okwambesa sia mnana ena mubuko wako naende omonde kama ibada twethia wana mweni naende koko ne kwa umene na mweni omonde mweni owitu twethe kabayu ni mubamukia mwana Ross yes hata mwana Kazuki niwe tenesa pia yeah bana nonde na ugulo kanene ba chongitha ni nguro na boneta we mukube wamboleta ni mukube no na wazabangie na sabangie mama sia kitambi chogo lakini chogo mambo si mambaya watoto sisi ano kumande kino no ngili tano tukona twe minesho ala ndose mbango sawa mwana Ross katabie weta wa ata mazino la meki bandini lakini we tatu ikile tukambelo tukakweta hasa mwikambelo tangaza tukatangasa azindi maweta nikitwa weta ala ma social media sima weta watu mambese mo weta ala wa manyena mo na olota mbisi na lokoma na video masito mako nita mwana Ross nemo masiro makwa rail alangi ni makibana na asuma manika ila wese kuicha kaino numite kuya makuweni county kundu kwita wa Kibwezi cha West kundu kwita wa Changina lakini ngaya ndethia na kwata kitheka kuye kutha no kitheka ku so ni wa Kitui county lakini ni sieto makuweni kwa na kitonga bana ndio man tio ngai Kazuki dingi kwenda ufiani we now like we sister na brother ni sister na brother lakini ni sieto na brother hata no na sister somo ya ndo Muhonza mwesiana Muhonza tuisiana Muhonza wakiana nye ni wa mndate ni wakana ni wa katikati nye wa katikati 3 katikati wow that's nice ndio no kia sikati kwa mundu mukwa kia sikati siaki sikati yesu niwe muleanite na pio indi no ngoka na kiwiyo cha ng'angu itaba singi kiwiyo na mwitu ng'awaita kiwiyo na mwitu ng'awu itaba singire cha molo ba mulongo na singire cha molo puo niwe muleani sikati yesu pio mutese kana no yambi cha balembi kite pundika leo bikabu ai ndi sakia sikati ni we wiki andera niki zondere yakwa wiki aniki the brand one yakwa tu brand tweka na sikati yakwa no ngoka na yabu muleana mwenda mwene lunja nabi kabuna ayi we beta ticket ukakala baloka iba unaona kwanza iba VIP ngoni balanga upanga kwako yes kwa tabia ate tuimana na ngweba ni nundu tuwezi tuendoka na mambo alangi oba umie ba nundu na nake kwa na ko TikTok ona kuthukia nako
nyena kuthukie na kuno na kuwe kithekani na ku na kwati hata idea ndo nyengwezi na TikTok of course kwati idea ya kwata kamera ukeka kiloika no kaposti hata no onengie weusu ekana seki na kwenda wina ila kwenda pitini kindu cha maana muno nthini wa maisha na kula kwenda wina nini utokia utona pia no ika kila kilite nitapasiano ngamaya kila kithuku ni kwika ate ni kumanga ndu ku record video yani sie naipu sia kuona nyamangutha maku lakini ti video nyo ti kindu yani ti kindu kisio yani weke kindu kisio na nyo wese kwenda na mundu ungi webae kando onake nukunyo nukukitikila so nye idea yako yakuka kwitha ninatwika TikToker kana ninatwika content creator because now I am just a content creator na mbese na simu ya mndo ati ni ya mkopo no sete simu ya mkopo na ina alika TikTok na ya wa TikTok ni simu yetu wa mwote na mbeza siva like wa thukuma we mwote na thukuma we mwetu muno pyu nicho kitumi senge wona senge na ndeto likana balanga iwa mbumyana na kwata kainduka nyowu ndino nyikuye kungina ndimutangazia nikalaka zarani you wezi yako na utakibu kwenza malepu yani mola momwe kangotapia mola momwe ize kwenda wenukite onyungite yuti ano weze moya mako yo cha komenda memo na kwezi okwata silingi mindo atene yanuka na 50 kana manele you enda ni yani ndani chama kinene muno wekuyo chako so na bukuma moya metu muno moya metu koko kwalo ndo kwenza mitao kwenza mito kukwena mo pyume mo maingi muno kukasoki kukwena mo mingi muno Alex no nete ngai munene muno sana so nyene ningone kiye biti no na wasimu ya mko ya 3500 no sa ya watu credit ni ono sie so nyena alika TikTok na ela na alikile TikTok na ya wa TikTok nyo ni ba na TikTok no ni sie komo kyabu yundi likayu no ese TikTok tuona ambise kweka drama sia akwandika ni nyosu nene no mya nkwa yukela nitana muno no misie nkwa lakini bayinguza yakwa na etikela kona nyi na neka isa mosionde video yako ndulikanila mbinge pila na siatumie ntimanika yani ni video wese yako nda numetu nika kindu chokutraka na kindu nyo kindu unique kitena mundu ungi so wese kwenda nineke abiti una ninenda kitheka nulikano na ma video mate nineka kitheka nganena na ithio mopusi tu ngathini nyozu mutondo ngathini nyozu bituko sia kila aina bituko sia kila aina ninyo mune mundu ambe kwa spring wadi wa maxi mwalimu wasya na mwana osi no nikale ninyoka na ke mwana osi okila no ni mwikenyo no ni mwike kibu na nyapwisia mundu wako na mupwise kibu na videos na trend na video mbinge muno sana so waiwa geta we ulika TikTok ni nezi TikTok ni bana nendela kweka nende hapa in nothing nende hao na baikindo lakini ndia kwango nondo na wa biteni k followers ndia kwango I just nikaendelea na kutia nguvu na nende yana kweki abiti tu umane kindu changa ina baibalanga yuta kwathimia so ni wanga iwande thisena na kwata ma supporters ngabula uka ma supporters twambe tukisoko banini muzizi wa Kasuku TV tweba kondwa Josky Auto na ndi Josky Auto ni nduka ikotea mondo ikotea sindosio mbesi angali na pia Josky Auto ni nduka enengana services sio ndesi angali nimeka wheel balancing nimeka wheel alignment makeka car wash maka otea sindosio ndiko neti ngali wenda ukwata baya Josky Auto na ndi Josky Auto mebaka nguda road ba Petro City obaba na bingu we KFC ya kanguda road meba undene na ndi makona simu kusina mbane ino ibangu na kilibaki yone kada wese kwithia ngali yakuni wasobi kwa ne kwa wheel balancing wheel alignment na kana ne watewa spray ne watwa car wash pa u wese dia mondo mako mondo ni masio mondo ni tindele andu mekitumisho nina mwana Rosi wanda tabiati mwana Rosi umangi ata ilobi not ilobi musi waumi ushago wao ka ilobi nundu ni mina kwa na we ushago wambona ni ushago kindu chambe na ninena ona na thibikila bandu ndi ku interview na nina nende to kwa Katumbi ngase no kie na iro Katumbi is a very my friend and sister wako ni kwenda tu same engine yake abiti ta kwa na nipata muno na kina ntienda mundu kunguza mundu anguza Katumbi asinguze murima enda nguza mulima ola mulichacha unye nake we so unye nake weke batu Kasuku TV
Keki ya chau. Ngakitwa mutole kwa mutole. Baka Kazuki TV tuzitola andu batu hatuna. Lakini mekanguza mulima. So ula wakumise mosi akwete town kana umangie mosi ata wakatau. Ekani weteki na neti na kutungilela numie musi nondu wapiti yakwa na ngai atuma andu moka manakwa na kindu cha mbene tungia ati na kilala muno sana mupya no munthu na ndize kumatina kilala pai muthana ngaumatina kilala na nduma nawe na pai muthana omwe ona ngolwa ona bala wambikise tina kilala bala wambikise uwa nashukuru sana nondu ke katiti na kilala no nasi kana na mashambiki tunaneta pamona mashambiki mashambiki ndithane bikite balawe tina kilala ni wokie ani testi musani wambe tina kilala no musani wambe kumamba nela wamanzie thini inbox yakwa ya TikTok ani chatibu ambia hai na musungi ambia have your WhatsApp number bindezu ne mutundu ndiye WhatsApp number ninyo na musungi ana muya and don't have our WhatsApp number ambia have your ametie number na ametie number na muya yapo oringi na namba yako asiata yekoni sio mana isio kana sio na munenga namba yakwa direct niwo wambije ndombikia ambia nina talent nende na kwikia bitibyo na ndikekata ikatete kusimwa ni mundu so nicho kitumi wanyene kya biti amanje ne that time I had 60k followers 30k followers gilimi thanda to ko yini na 160 nukona nipo that time ambasa ambikia mbangombe nila wambesie kana weteki that is God in heaven niwo wambetie twe mwe wakana ambe kwingaye tune akagotake nanze yangu tina Clara ni wachangie banene muno sana gukila kwako ni wachangie umundu kangutabye kindu chambe tutikana tusioke kwitina umundu ukeze kwenda kila wika utekona mundu kupushi kana tukenda tutena masupport ati kanandu matome kutuluta tukathina mbe ni kuya wenda mintwenda tweluso up muno sana lakini la twoka mundu wakaona nusio ekani nenge mwana chance kana nenge mwana kini nacho ende nanyo na kwika kwiwika so enda kindu cha maana so tina kilala tusioke baba tina kilala ni wokie atwanena ambia muthana muno I think it was matuko 22 mwi wakana last year niwokie andu meafia mpaka wako minda ati nini andu meafia no kamakanyo Nairobi naambie kwikala naambie pika mulolongo nela nabikile mulolongo ya say lobby ndiye isi Nairobi lakini we wake sialo ni kindu kisio muno undu wanda basia ambie nume bulo ni aelo nume upload ni aelo ila nume upload ni aelo tiwa ambie ni hoteli mwe munene na kwa ndiye ise mulo 3Ds ambie ni hoteli ni munene na hoteli ni munene na kwa ambie ati nikiwa pilao neto kasubu ka watermelon ba yiwezi kweza la ntiamanye maicha town na kwa ndiamanye kweza anuni kweza isombo moni ni ndiamanye kwezu so tiregelala wewe amanie kweza Anthony noni na amanie kweza malima to manikaneta wa lewa classic ineta wanini so ntina kilala na nesa yambe kunambe ko ya nondo nabikete na mukete no kana bikete Nairobi tena nifurahisha ekuni nena unizi limetoka mbali sana ni kweli numa pasa muno na ni andu kwinga iutwa na ndieleze story yakwa ndiki yake nondo nelese yakila chende iwe ndiki yake walandi na landi yabu nuwezi 20 kama nuwezi akana tuikambo kabla we nzembetia so hizi na masata tu iwe ni walandi 3Ds kwa kwata 3Ds ndete wakaenduku nete wali musio nete wa klasi na kibu na kibu kisio nini ibu na che ndieto abu na lewa zilingi na mpelo noni atumba nyobu ya mana 5 itina kelala ko ni wasimwepa we move tumasia we yona kuno tumasia kuno different tumasia Nairobi ungetumasia si okema nini agoni wandu maniaka Uber ni wandu maniaka Uber mtina kelala na bindazi ndia weta Uber na eta Uber ila ya mindari ni Uber la kupingwa nini na meta Uber ni wona meta nyentia ese andu maniaka Uber kokongwa
ila ka uba ko kiongwa ila ko kongwa nona kakali private nona kakali ka yuna thi utenso yunikambe na mbese kuwa puya na manda ndo agibu kumbe no ngali sia kawida sia kuta usikwano tiwo mbabya ngali nini specific ngali private ti not specific na timbaka mini bisi ukema wathikula mashuti twathikula twashuti that night twashuti ne sana kwenda kwina mindo atini kwenda kwe kusiopyo inde kangotabye kula twakoma kundu kwe kusio muno sana kwe kusio kwita wa Airbnb nyumba ina kitanda kisio yani manage vizuri sana wakailobi wa mayipa huwa amino shoot movie ni wasio kiushago just yoko shako nekala kwa tina kilala kwa kenomba okay that's nice so wakwete ilobi na no wanu tina kilala no ambete ilobi usiungi matsa ya ndo mina na kwa nantie na stories ya batu wetando no do baka soke TV pa ndo nene mundu sio tukitaka nasio now so nye usinu wambete Nairobi usiungi ndimwesenye nati no na waina nina inie kanenga ndo tsiambati siapo nina inie weze sengi ngai no wenda onengo no wenda yani kumunengo muthinsio kana ukamwinia nondu iche mwalo mwinia akoza mapya mamwinie na nine yange maze mwana arosi nile pya ngai weze ka mwinia nondu maneze ndine tena nondu no nkwina ndi ngai ngwatilile Yesu amaida mekade ngandi ndagade I comment section iko maze ile pia arna alama pia Yesu wise makokela mamini ankai makokela mamini ndekela umere wala umere kasarani kwa na dami kwa kasarani kwa kubucha shawa unamba cha shawa ndama na shawa ikana unajua ngai akeka kindu dunia unazo emame niwezi unomuntu una dunia ku yandu ingi mesi na manzi asiyama kona there is God in heaven sure no muntu dunia ni shuhudia amboti mwana arosi nyenti ya yandu make sioni anu mabucha ngwe yandu mapa anu mako yeke twino wetekeka tia sumemo yani even the dunia ala mesi pala tu manyemwe ona mono masi na kweli ngai thoe mwana arosi ngai ngezi kana muthe nomwe umuntu kana ngai lwelwa TV ni weso umuntu nini lwelwa TV nuka kwatu ukasachi TV nowene ukasachi mwana arosi ukaona wathi tinu mbati mwana arosi winete tin ma content ti mwana arosi wekete na inene sio mana mwana arosi nditwisi okaba wathi ne banini mwana arosi namani onenda team brand ina pio mwana arosi is a brand nondu watoto sisi wanengana namba yake ya 0793856415 patale kwete masito ala makibande ikwete mwana arosi sure try turukola yakwe kwete mwana arosi umana yumkinu yune brand kana chana ne so ona media ni kwesi unawaza kipa tumba nondo netweka part 2 ya story eno tunangenda tausia kusia muthia kwa second 5 kama 10 ngato mneke lungu ngana next round kwa itu mebakwa woka ilobi wekiata ku wathi ni kati wathi ntambeka nago yutu kambia ba wathi yes ndete usia kwa sia mwiso kala ndo mukulia let muni support wese kwenda ninathi mbe na mwa support content yakwa mwikeko ni support ni pio wese kwenda ona dunia ona yani ya shoot yakana kwingai ona mwanda ala menda akijube na ito wese kwenda ni ma shoot ya nyeni content creator ala mwisi neza na ntika content sia kumanga na kana nini nika content sitono kukwithia muyona nisitona kutwamba kola ndono kukulia it is wa support me udhiba Facebook yani unamuka dhiba Facebook nondo ipone na alikilo yumetuke muka search mwana arosi nikite sati ya green yone kite na nione kite kasa not sati ya green nikite kasati kena mazololo ku na kena ka wait niko nikite na twina 3k followers iso twina so tunali kilometuke tudini pupenji nesu tusitu subscribe channel chicha mwana arosi ni mufollow na ngaye mwathi mamuno sana. Yes. Thank you so much ndo utembea Kazuki TV. Twina utani muno ndo kukwethiwa nakuba. Ende musezi wa Kazuki TV masema kwa nita wa Alex wa Kazuki na kunungi kitukwa kukondo so wa Joski Auto. Alama tesa sinusia ngali sionde siko na maundu mangali. Nimeka will balancing, will alignment, nimatesa sinusionde spray yangali. Kila kintu cha kikoneje ngali. Ende tweva yaka ngundo road. Ba petro setendene, ba uneboto tenekete kondo wa ko service ngali yako utokuneza kusena nambani ino ibasi muno kwa kunekenda wose kwithia maundu ni masio kana no kwa service ilawo kwenda masituma kwa nito wa Alex kwa Kazuki nginyama the nyaula ukite kwa uyu tiwanesa